WKSA am se ke pangtang pon chia phan aruni phai krisiar ni WKSA Tiripi atum krungsai amei kangni WKSA ma hang pathek de pen khai long ri long pat ki sunga long ta ar job dun thipsi khai long ri aparman che song dun bom do WKSA pen non wi ki mi tu ma phan ta tok lang ki charli ka chang thur pon along la am se ke paprang pon chia phan cherap chi to dun la pen WKSA ta nang ingdang bom lo WKSA ta am se ke pangtang pon thu chia phan aruni phai krisiar ni WKSA Tiripi atum krungsai amei kangni la so krungsai amei long WKSA mai pi sang pi di mi han se pi pen che pa hem pu pon si ke wang ji ar ni ke klem ke dam ji pu thak che than chi mom pon women KSA particular community ma meeting pini ban pen indeng thom meeting ke de bonong lo si pini ti badak indeng thom no de pating wai pon alam ke higher la kolong women KSA han ko tinang an indang lo la pen ko women KSA a branch tamenan to impudang bom lo la sila person na si not tame women KSA office tamenan to parta point na impudang kon bom lo la pen ka dun chobang ke karbeng lo ra ten si Milta kapatilitan ko ng lahlo nilitin women KSA laki kais tamido chip laki non tamido nilitin women KSA atumapan manghunang ne je women KSA atum awi kabanto nilitin kido kaisi tamido chip bana iprang sige ong lang laki non antu se nilitin patsan kung pasingan tumilitin kon bom WKSA mahang pathek depen nang ing deng bom si arota seng kon bom do lasi rod tum manghunang ni WKSA tum do thiblang lapen prabjin pen WKSA Tiripi sai hem tami kim rang pon popasi WKSA Tiripi mai pi sangpi demi hanse pi pen pachini pon konsta ni ni ke mata pono no media lo mangkinan ko ko mo isia for di kan News report KTV News